Hello guys, welcome back to my channel, Simply CM. And ano ba, day off ko ngayon pero umalis ako kanina guys. Nag-sideline tayo. But now, nasa bahay na ako. At grabe, yung kapitbahay namin dito, nagtanong kung gusto ko ba daw yung mga, karning may bones. Ano bang tawag doon? Basta, para sa ba, sabaw-sabaw, ganyan. So sabi namin, yes, ganyan, dalawa lang sana order namin. Tapos guys, ang daming i-deliver. Grabe. At tapos wala kaming space sa freezer namin. Pakita ko sa inyo. My God! Feeling ko gagawa ako ng guys, parang sa Bisaya ba nilataan. May isa na ako dito. Hindi talaga ako ganun kamarunong magluto, but then I will try. Madali lang naman siguro. I mean, kung ako lang din naman yung kakain, wala naman akong ganun ka high standard kung paano talaga gawin. So, may nilagay na ako dito. Ja, ja. Jeg kan godt lide. Jeg har også tabt nogle gange på bilen. Jeg kan have tabt den. Jeg skal ikke ind i bilen, så når vi har været bilen igen. Så skal den ligge et eller andet op, så du hører det sted, ikke? Fordi det simpelthen ikke kan lide, når man er på banen, så det er jo det lukker. Der er ikke noget, der er hævet om illusioner, der er brugt sidst. Så der er ikke nogen, der har misforstået noget ude. Jeg må godt have bragt på den forhånd, anden var. Men jeg der er ikke godkendt det. Fordi du ser på deres svenske side, der har vi den i sin forhånd. Kamera har også en fordel, fordi vi ikke kan have en ny kodelager. Så laver det nyt, når man har den med sin telefon. Det var også sådan, jeg læste det der, det andet, det var Danske Bank, du også have, du må da også være med på profilen. Men jeg har kvickligt at spørge på mig indledet af det her. Som ikke. Det kan også være en selv, der skal. Nej, jeg har jo det store gamle kødebord. Stadigvæk. Der er også på telefonen, der er også, det er det, jeg ikke bestilte nu i dag. Jeg ved, man skal have et fysisk, eller man kan også finde det. Men det kan man ikke køre på nu. Nej, det ved jeg, man skal have et. Nakaano na yan, mga 1 hour na yan na nag-boil. And then, nilagyan ko na rin ng salad. Pero hindi ko na siya hindi ko na siya na-video a while ago. But I think it looks great. Excited na akong kainin siya.
So guys, i-try na natin yung niluto ko. Sarap niya. Super tender. Sarap. Ano ba nilagay ko? Medyo spicy siya. Anyway, try natin sa bao. Sarap. Success, guys. So, yun. Sarap ng kinain ko today. Yeah, masarap siya. Yun lang. Tapos na yung ating pagluluto-luto. So, guys, thank you so much for watching and enjoy the rest of your day. At sana na-enjoy niyo yung aking pagluluto. Hindi siya yun talaga yung tamang proseso, pero ako lang din naman yung kakain, so okay lang kahit anong ilagay, ganyan. Thank you and have a good night kasi matutulog na rin ako.